Guste, mun pangarep raja, keng kebedean seta asumaja. Tapi semoga ki oleh rahmat ben hidayah. Sengke kau dina abe raja pecreh torpar juga. Yoi. 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 Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada apa ke yoi? Pikiran debak deman, bos. Tajuk bos. Iya. Pukul lagi, bos. Mencogi berdepan. Ada apa ke yoi? Maka kan tersambut bro. Tahu bos, pikiran kok deman ya. Kok pikiran tak cuntrong, sebarang saya kepikir. Duh, apa yang saya pikir ke yoi? Cogi ngode. Demak ke jadi bos. Injak re kok lebat dinak ki buru yoi. Entar lemle kok nat mani yoi. Kok lebat do dinak ki buru kok ciling ki kake. Agak tersambut bro. Bingko ken tari yoi. Takok ken arah apa kake. Tahu bos kok mikirnya odi ya cek sarana. Ya Allah, ruwet. Dua apa yoi? Mak galak rawat odi yoi. Syukur dah berden yoi. Lakoni yoi. Keneng ni yoi. Manon bakan ni ya. Ya iya bos. Sepeda nu tak kengia nggak ya? Pak. Ale kalau coba kenal nggak? Tak iya. Jok tang bekal terus tadi nelpon kan? Kalau kayak ngampulongku ya. Masuk ke telepon ya. Pesan tau kok aku nih jaga malam marah. Ya Allah. Ada apa yoi? Tahu ya bos. Tang bekal ngosok tipu malam mah. Tang bekal ngajak-ajalan bos. Nelpon malam mah. Biko tak beki. Pola terus ngosok sampai sete bola ya kok nelpon lah gue reject pakunya. Ngacak asilan dem yoi. Ya ke tempat wisata roa bos. Agak ke pantai Bun Penang, Bukit Juk Lanceng, Lon Polai. Tahu bos. Tak lebih biasa malah nak santri pas seberang sekentarna. Mata isam bibi kake yoi. Banyak hal seperlu kakek tahu bos. Maga dialog semalam roh jadi yoi. Oh iya bos, aku kalau paham kok bos. Ijak benih keng tak kiba jalan biko bos. Tapi kakek kan tahu tibi tangko di ende rumah. Tak kengi songku ya sentar desa jadi ya. Cek berdengkok sepeda tak andi. Makin langin jema sepeda. Jadi mah kok oleh saya beli bensin bos. Tak kengi sek nak kemi. Mun bolan benih keng karena jeri ya bos. Ya keng agak jam video sebelum meruah. Dalam video sebelumnya jadi yoi. Abada rem tak nih ku video sebelum meruah ki bos. Kurang update kakek cong. Bilis yang upload yoi. Malam mah bos. Derek yang terus senang paduan riang. Engkau kan tadi paket yoi. Bos tak mandi ya ki bos. Kok mar ki buru yoi. Kemarin agak jadi kaki bos. Yoi. Maga putun bakal kaker kok ya yoi. Dimma bos. Ria.
Niku bos, hari ya. Celing. Astagfirullahaladzim. Ya Allah bos. Putun bikok letek beki sagak dari bos. Mangkane yak ki ikalaku. Dah remah ceri ya. Ya tak tahu ki yang mau lagak dari bos. Cek dengan bikok selanglang. Setek beki onturan. Takut celing orang. Mangkane ki nyebak foto ke sosmed agak dari ya. Berempai bu orang saya celing. Ku tak pasaran ben saya celing dari bos. Iya mau tak reng iri bos. Mau tak reng becik ketang hubungan bentang bekal ria. Cek le tahu kakek andi hubungan ben artis. Mbah lah kapolai kalak foto nabi orang. Keluar Montiara di elong apa ke lagu. Pah mareng. Iya ti ya. Ku tak iya bos. Mangkana biko larang ngacelen ria. Beni larang nyabak foto ke sosmed ria beni keng apa. Selain nang ko eman bos. Ben boleh tak kok pas bedereng becik foto ne kalak. Pahila ke pola. Apa ke pola alpah bos. Ben boleh orang nyabak foto ke sosmed ya. Mempas sampai bedereng ngeceling. Berempai butuh sebes. Mempas sampai reng belung ibu saya celing. Pahira kan berempat tuh sana. Cerai saya kocak tu sejeria bos. Mangkana tang bekal biko elang-elang bos. Ku tu lepas ki agak dari